Mbonani wengane zakwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela ushare subscribe kanti ukubingelela yena-ke uMathinto wacebisa intombi zimqamela amehlakhe abanye baqomela imali ngana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala ngicela ushare usubscribe uphinde ucomment ukhulu kunakho konke subscribe ayikho imali yakhe hamba ngana kwethu sikuphathele isingile kakhozana ufuna-ke khozana uzisa abantu lozalo lengoma bese bethi abantu-ke I can't wait ngesingisi batha bethi ngesizulu asikhona ukulinda ulozolo lwengoma oluza kuwe Vokakhuba sijabula kakhulu for umyalezo ozodlulisela wona njengamanje uyazi-ke ukuthi izikhathi zaDisemba zabo-ke ukuthi badedele ama-track amnandi wodwa kodwa-ke le ibisikhombisa ukuthi ayinalo udlame nayo ividiyo ngena kwethu ngaphandle kokulandela zizwele Ungcinelele abantu abangithatha kancane babangisize ngicela ungcinelele abantu abangibukela phansi babangisize unabebona uzabawe leli thelete lami unabebona uzabawe awuleli thelete lami Yeah,